Salom mah hubatah ganupan. Selamat tahun baru mah hubatah ganupan age hita na gereja sonai homa age na berkebaktian di rumah. Malas uhurut tatene halani ibadat Tuhan do hubatah hasehaton boy hita memulai kebaktian bani tahun 2022 na perlobei. Jadi terpuji mah Tuhan ta ibaga solong dengan hubata. Sebelum ibadah dimulai, saat teduh ma lobe hita. Puji hitama Tuhan ta marita doding haleluya nomor 52 ayat sada tambah ayat tolu tambah ayat 5 Yesus tolong ham hanami. Riap mahita jongjong. Ibagas gorani na ibata bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus apa tondina pasing. Sito palangit pakon tanohon. Amen. Ahudo alpa pakon omega, bunani pakon ujung nini Tuhan na ibata na adong sonari. Nadopdong hinan, pakon na lahoro, pargogo na sotarimbang. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martonggo mahita. Ham Tuhan na bata bapa nami, marhitay anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Terima kasih mahabamu halani iramoti ham doha nami, marhitay idop ni hurmu. Mambahen boy nami mandi parhubani tahun na baruon. Maidop mahurmu ban nami,
parayak hama nami na martupon, ase bayu ur nami, marhite ton di napasingin, jana gawe margogo hanami, mamuji pakon pasangap konham, marhite honiin, gabe boy orjaon hanami harosuh ni hurmu, rosi ujung ni goluh nami. Amen, mundul kuria. Mandoding mahita humbani doding haleluya nomor 200 sia ayat sada tambah ayat 2 tambah ayat onom dop salpu tahun naburukin. Tangion hitama titah ninay bata nasa puluhin. Na perlobe, ahudo Jehovah nay batamu nininay batata, lang malaho marnay bata nalegan subaliyaho. Napaduahon, lang malo ganawan mo anjahalang malo usihan mo, barang ahanan ni goryatas pakon na itanuhon, age na ibagas ba pakon na itoro ni tano, ang gunagabe si sombahon, barang si balosan. Napatuluhon, lang malo sobutan koran ni bata ang golang tiba jujurni, ay honaw hum ni do magira sagala na marhapungkon koran ni. Napaupatkon, ingat mamarobuhon ari mingguin, ibagas na nom ari mahorjaon sagala horjamu, tapi ang ari papituhonin, ari parsaran ni Jehovah na batamu doin, lang malo mahorja ibagas na sadariin, barang anakmu pe barang borumu, barang narokon hodalahi, barang narokon honaboru, age pinahanmu pe, age sinhutan nalegan naroh hutamu, ay ibagas na onam arian do ito panebata, langit pakon tano pakon laut, apa haganup isini. Dop ay marsaran do iya bani ari papituhonin, halanyay do asi pasu-pasu na ibata, Jehovah, ari parsaranan niyay, anjaha irobuhon. Napalimahon, maningon pasangapon mo daw na matorasmo, kasi martua ho, anjaha do kako manggolu banitano na bidarehon ni bata hubam. Napaunomhon, ulang ho mamunuh, napapituhon, ulang ho barbakis, napawaluhon,
ulang ho manakko, napasiyahkon, ulang ho ramanaksyon hatan sa tongon, marimbang hasoman jolma. Napasapuluhkon, lang maro ururanmu rumani hasomanmu, lang maro ururanmu urang rumani hasomanmu, barang narokon sidalahi, barang narokon sidabor, barang lombuni barang hudani, barang ape artani hasoman. Sonondo hatani na bata pasal titah na 10. Ahuro Jehova na batam, pargogo na sotarimbang anjaha parringis, nini na batata. Say boloson kudodosa ni bapani humbani ginoparni, rosi sundut patoluhon, rosi sundut bawatkon, ginoparni sagala namar sogam ni hurbakku. Tapi holong do ate hubani namar ribu-ribu, sagala namar holong ni ate bakku, naso melanggar titahkin. Riap mahita mangindo. Ham Tuhan na bata, say pargoya mahang makorjaan titahmay. Amen. Mandoding mahita humbani doding haleluya nomor 46 ayat 1 tambah ayat 2 tambah ayat 4 satahun use ma surutni. Oh
riap mahita jongjong. Martonggo mahita, sabotkon hita madosata, ubani Tuhan na bata. Ham Tuhan na bata sagala na adong, si boto haganup anjahan na bata perpitor. Ia jariham dohanami asa makamalaskon pasu-pasu, nadop ipon dosham huban nami. Tapi gati dolang ia sonangkon hanami si bare-baremu. Jana ia jamkon hanami dogogo. Pikiran sonai age uhur nami sendiri. Lahoma musuhi sura-sura nami. Jajat na hurang bodas do pangahap nami martamba sinadongan. Gabe ipindahi hanami perhitian nasoti badalanni. Lang homa ipake hanami panorang na binaremuin. Ibagas gok tanggung jawab. Gati dololay hanami laho mangindayham, halani marparayak arta na laho salpuin. Ham Tuhan, marpangulaki mahurmu mangidag ganup dosa pakon hajatan namiin. Hartuki hama ur nami, ase ulang inunut hanami bemak korjahon dosa, pakon ganup na jahatin. Topa hama uhur na bayu marhite tondoimu. Ase tong-tong hanami manggoluh, ibagas habitoranmu. Ibagas Kristus Yesus si paluahin, sasap hama dosa nami, anjahat jalo hama tonggo namion. Amen. Tangar anjaha porsay hitama hatanin bata, bagah-bagah pasal hasasapan ni dosa. Ulang homa biar, ay ahudo si paluaho. Domahu di logoranmu, ahu do si madaho. Tapi doma iperjualan ho ahu marhite dosamu. Doma ilojay ho ahu marhite hajahaton. Ahu sendiri pasolesehan pelanggaronmu halanyahu. Anjah dosamu, sengbe padingat-dingatonku. Ibagas holong ninay bata, doma isasap haganup dosata. Halanyai pataridakon hitama tanda-tanda ni pergoluhan na bayu. Hasangapon ma banin bata ibabaw. Amen. Amen. Undol Korea. Mandoding mahita humbani haleluya nomor 143 ayat sada tambah ayat 4 otondui na manggoki uhur. Saksi-saksi tak berlumih.
tangar hitama hatani debata ay mana tersurat bani parambilan tolu ayat sada das bani ayat 10 tolu. Marpanorang anjaha mermusim do haganup. Bani sagala na adong bedo musim ni. Anjaha bani sagala na masa itoruh ni langit. Adong bedo panorang ni. Adong panorang tubuh. Anjaha adong panorang mate. Adong panorang manuan. Anjaha adong panorang mangupat nadop sinuan. Adong panorang manggahi. Anja adong panorang manambahi. Adong panorang parsedahon. Anja adong panorang paulihon. Adong panorang natangis. Anja adong panorang tertawa. Adong panorang mandoruhi. Anja adong panorang manortor. Adong panorang mangabukon batu. Anja adong panorang patupu batu. Adong panorang marsisumahan. Anja adong panorang lang marsisumahan halani padaw-daw. Adong panorang masari. Anja adong panorang magawan. Adong panorang marramotkon. Anja adong panorang mangambukon. Adong panorang marigati. Anja adong panorang manjarumi. Adong panorang sip-sip. Anja adong panorang marsahabi. Adong panorang makaholongi. Anja adong panorang mardomdom. Adong panorang marmusuh. Anja adong panorang mardame-dame. Aha mautung ni bani sipakorja humbani na hinalangalutkon ay doma huidah hagaluton. Na ito tapon ni naibata bani jolma manusia aseloja sidia marhiteyai. Haganuban ipaulido jenges bani panorang ni. Sonoyoma uhur pasal sisadokah ni dokah ni ibere hubagas uhur ni sidia. Tapi sen terdadap jolmain pambainan na binahin ni nebata humbani mulani das bani ujung ni. Halaniai doma dapat uhurhu sendong sidiaran bani jolmain humbani na marmalas ni uhur. Apa na pasonang kondirini sadokah ni goluh ni. Anja homa ay boy pe jolma mangan pakon minum mangidah nama diar ibas sagala halo jaun ni ay pe si bere-bere ni na ibatado. Amen. Martuah do na manangar hata ni na ibata anjaha na marimbagas kosi. Amen. Mendoding mahita humbani haleluya nomor 102 ayat sada das kubani ayat 2 ham tong tong ihut kononku.
Siap mahita jongjong. Saksyon hitama haporseon tain. Songon na sinaksyon ni gano palak na porsaya. Banisap tanohon. Au porsaya bani bata bapa. Pargogo na sotarimbang. Na manopalangit pa kong tanohon. Au porsaya bani Jesus Kristus. Anak ni bata na sasadain. Indo Tuhanta. Na tinumukon ni si Maria. Sanggah na hayapan. Marhite ito binapasing. Na manarong na parangit. Bani panorang si Pontius Pilatus. Ibar silangkon. Mate kanyahan turun na goro. Mulak manggolo kumbali na mate. Bani ari patuluhon. Naik ku surga. Anjang hubun siya mune bata bapa. Para gogo na sa karimbani. Hunjay maya mulak na gira. Lao manghumi alak na manggolo. Pakon na mate. Au porsaya bani tolong na pasing. Bani kuria parsadan na mapasingin. Parsauran ni sagala na mapasingin. Bani sasapan ni dosa. Bani perpohon ni akula. Pakon bani aguluhan na sadokan ni kami. Amin. Bundol makuria. Mandoding mahita hombani doding haleluya nomor 50 ayat 1 tambah ayat 2 tambah ayat 5 saya namargati tahunon. Shalom, ting-ting bata sadarion bani ibadah tahun baru sada Januari 2022. Nawar lobe patar ibadah minggu do ita songon nasomal
Aima masuk pukul siah WIB. Napaduahon tanggal 8 Januari 2022 tahun baru Parhorja GKPS Cengkareng. Ya, jadi anggo ting-ting lengkap nih keuangan pakon nalegan patar bani ibadah minggu iting-tingkon. Sonari namang idangi ibagas sadarion aima nama rambilan umbani PHMJ aima porhangerta. Aida sating-ting ibata sadarion ase ibagas tonggo ita. Diate itu pamahubamu Tuhan, bani holong pakon hidup liuhurmu, natongtong meramotkan guluh nami. Terlebih Tuhan, domai pasu-pasuham hanami, kuriamu khusus ni GKPS Cengkarengon, boy mandipari tahun naburukin, tahun 2020 sada. Bahat do namasa bani guluh nami bani tahun 2020 sada. Tapi malas do uhur nami Tuhan, ipa diparham hanami bani tahun na bayuon, bani tahun 2022 on. Satahun usema surutni, satahun homama, kurang umur nami. Ase Tuhan, pargubuham hanami mamilangi ari-ari ni goluh nami. Nasain bahat ni pasu-pasu nadop ibereham huban nami Tuhan. Hasipe bahat bagai-bagai ni parutolan ni goluh nami. Naidopakon hanami bani tahun 2020 sada. Ay mata lebih Tuhan bani namasa COVID-10 sia. Lang terasa hampir 2 tahun ma ia dopi hanamin. Tapi bagas hot ni uhur halani haganupan pasu-pasumu na ibereham hanami. Boydo ilewati hanami, jana boy hanami mardipar hubani tahun 2022 on. On petuhan, on dos hutanganmu mahanami, daging pakon tondui nami, pakon haganupan aktivitas nami. Bani naman do pakon tahun 2022 on. Asa ibagas malas niuhur, ibagas gogoh na humbamu, idalani hanami tahun 2022 on Tuhan. Porsaya do hanami berham do panorang lebih jenge suban nami haganupan. Ase tongtong hanami Tuhan, marmalas niuhur, lambin unjah hanami memuji pasangapon goranmu, bani tahun 2022 on. Bani haganupan kegiatan nami, patar ibadah minggu, sonai homa kegiatan-kegiatan manipat setahun hulu beonon Tuhan. Pargugoy hanami, asiboy hanami mandalan kon, ahanadop ma iprogram kon hanami Tuhan, tarlobi maay. PHMJ majelismu, pakon huriamu, pargugoy hanami, asiboy hanami mamuji pasangapon goranmu, ibagas na diar. Halane Tuhan porsaya do hanami, tonduimu na pasingindo, ampargugoy hanami, asiboy hanami malopuji haganupanin, ahape namasa bani tahun 2022 on. Tuhan na bata bapa nami, tokin nari itangar nami maambilan, halaniai pasu-pasuham si parambilan porangan nami. Ase mampu ya padaskon hata haguluhan na humbamu, gabi suluh ban nami, kami panotap ban nami, nalo mandalani ari-ari ni guluh nami. Bani hahurangan nami palanggaron nami, marpangulaki maham Tuhan. Ase talupan nami nalo manjalo pasu-pasu, nalo berekononmu ban nami. Basgoran ni anakmu Yesus Kristus, jalo ham matonggo panginduan namion. Amin.
Paimaman dodeng hita asa tanggar hita lobe pokal grup humbani seksi bapa Kuriaon.
Tengah hitama tona pembani pimpinan pusat Bebata Jemaat di Kuriaon. Horas. Selamat tahun baru ma Bani Nasyam Haganuk Kuria GKPS. Riap doha nami ijon pakon pengantar jemaat GKPS Peniel pada skontonah parmahanion bani tahun 2022 on. Hidup nyuhur apa damai nahum bani Tuhan nebata Bapa pakon Tuhan Yesus Kristus apa tondui napasing ma na tetap makasumani hita Haganuk. Tahun na baru gabe sada panorang na diardo bata. Laho pabayuhon pakawah dopak parhara na baru. Tongah-tongah ni Kuriata GKPS. Bani tahun pangidangian 2022 on, tetap obehita maronjolan bani tema hasadaon pakon pangidangian nomor buah. Pakon subtema mengarahkan Kuria marsi tukolan pakon marsi patuguhon apa marsi pardiatian mando pakon parutolo ni golu. AGP lape luar hita humbani pandemi COVID-19 sia, tapi tong do boy ididahita sondang haliharon na humbani Tuhanta. Indo mambahen boy tetap kita marhamunangan anjah langga begalek gobir atap mabiar binahen ni sagala namasa. Marhasoman hidup nyuhur ni mangasup dohita makawah kulobi. Bani tahun na baruon. Nagabe tahun pasu-pasu apa paridup nyuhuran banta. Tonggo pakon pos nyuhur nami tetap do tuhatta. Sihol mamake hita gabe parugas ni IGKPS bani tahun 2022 on. Tahunon pamasota dohoma aima sidang sinode bolon GKPS napa 45 hon bani tanggal 22 Juni dan subani sada Juli 2022. Ase ganuk mahita manunggohon pakon mambere uhur gogo rosi pikiranta laho manupake horja na bolon on bahen hatotorsan ni horja pangidangion IGKPS. Tetap mahoma guluhta marbuahkon sagala horja nama diar bani tahun 2022 on. Manaburhon holong itong-atongani parsalisihan, marsian juan bani nahurang, sibuan hasadaon pakon malas nyuhur anjah atau tap mardingat, pabua marsi bere-bere aima dalan lahu manjalo. Andohar ma Tuhanta tetap mamasu-masuhita bani tahun 2022 on, marhasuman uhur apa gogo na bayu, sonai apa holong nasay tong ipabayu ibagas Tuhanta Yesus Kristus laho mangidangi pakon mandaihon idop ni uhur niin. Tondui napasing ma na pabayuhon jana na mamparguguhi rosi na manatang hita mardalan ibagas tahun na baruon ase marhabong ni haluhui mahita margugo ibagas na mandalan kon horja na marhasadaon marsaksi apa mangidani. Selamat tahun baru ma Bani Nasyam Haganuk. Horas.
Pai maitang rita ambilan mandoding mahita humbani buku Haleluya nomor 48 ayat sada das kebani ayat tolu naibata hasoman min. Martonggo ita ipuji ipasangap kanami doham Tuhan bani malas nyuhuron ipa di parham hanami bani tahun nabarwon tahun pangarapan halani ay Tuhan bani namandalani tahun nado pinasir-sir mon tong-tong kam makkasomani marramot tihanami tokinari siol hanami manangar sebagian hembani hatamu
Ajari ham Tuhan, juak-juakmu na padaskon hatamu. Janah buka ham, uhur pikiran ni jemaatmu, kuriamu. Aseriap kanami mangarusi ahado arti bakon tujuan ni hatamu nalahosi padason ni juak-juakmu. Ibagas gorani anakmu Tuhan Yesus Kristus jalo hammanami pakon tonggonami. Amin. Ambilan batas aderayon ibuat kembali pangukapon bindu 20 sada ayat sada das kubani ayat onom a. Ase ibas hauk kanami jadi dong dohma ibaen i impokus hanami membasahon riap kita mangiri-kirik alani tak na hurang jenges peholi nai padas kanami boirap marsimada hita rap mangarusi hita pangukapon bindu 20 sada ayat sada das kubani ayat onom a. Langit na bayu pakon tanoh na bayu dop ai huidah malangit na bayu pakon tanoh na bayu ay dom masalpu langit na parlobe ay pakon tanoh na parlobe ay laut ay pe sengdong be anjaha huidah mahuta na passingai aima Jerusalem na baru susur hun nagori atas humbani na ibata na pinasirsir songon tunangan na pinajagar marayak para mangone dup ai hubogay masada sora na gogoh humbani paratasay makatahon tonggorma onma yanan ni naibata itongah-tongah ni jolma marianan maya itongah-tongah ni sidea anjaha sidea mabangsani anjaha naibata sandiri saor bani sidea anjaha apuson ni ma segala iluh humbani mata ni sidea sengdong behamateyan age pusok niuhur age partangisan age halojaon sengdong be aidom masal puna parlobein dop ay nini nahundul bani paratasaima tonggorma bayu dohubayan haganuk ambahni ay ihata hondo surat kon main hatengeran anjaha si tongdo hatain lanjar ihatahon mahubakku dom masaud audo alpa pakon omega bonani pakon ujungni ay madasni horas bataganuban selamat tahun baru jadi hudidah buhi-buhion buhi-buhi na kibaktian do pasti akan benar dari irumah janah nasiholam mahoma bani hasoman bani eda tanah marlai nasiampe orang tua nami na rumah mungkin lang piga dokah nai live streaming igereja tahun mungkin ramai tutup jadi pangarapata nah kurang sehat jadi sehat mah riap mahita marke baktian di rumah gereja tak alani gereja tak doma jenges doma dingin aseni pe doma sodap itu
siholan do hita pajupah tong songon na sapari. Bapak inang nahina olongan Tuhan. Sedikit perenungannya. Bani satahun manipat. Dongdo piga-piga jemaat ta na perlobi alap Tuhan. Dongdoai halani pandemi COVID. Tapi dongdo ma na buritan marujung goduh halani na somal, halani na matua. Janah lebih kurang 2 tahun Bapak Inang hita ibagas na gubir halani piruson. Tapi inang Bapak haganup kuria na holong ni Tuhan. Das subani panorangon. Boy do pehita pajupah. Boy hita markebaktian. Totu halani idop pakon holong ni Tuhan taduai. Janah hubani na siam keluarga. Nadop tinading ni orang tuat tanah hina holongatta bani tahun satahun manipaton. Tong-tong manasiam ibagas hasabaron janah maningun doi iha persaya hita bahwa haganu panai rencana ni tuhat taduai. Aima naboy ipadas kanami pesan bani hanami sebagai pengurus ibagas tahunon tahun pangarapan haganup mahita ibagas nasehat-sehat. Bapak Inang hurianah yang nolongin itu atta. Ia ambilan pangukaponon, ambilanon isurat-kon Nabi Yohanes. Tiki iha buangan. Iha buangan gorani Pulau Patmos. Tapi lang penting batta Pulau Ahap. Bani panorangai i Roma sengsara dohita Bapak Inang khusus ni Kristen. Bani saatai Roma dipimpin oleh Kaisar Domitianus. Jangan opelang perlu battawan. Halani age Pulau Patmos termasuk Domitianus ni ay lapor du batay. Halani sing iboto kita ay Pulau Patmos. Sing iboto kita maisi ay Bapak ay na nagabe Kaisar i Roma pada saat ay. Na perlu bata masih Nabi Yohanes huhabuangan. Jadi Bapak Inang, Nabi Yohanes on itiki ihabuanganon iya. Izondo ia masurat kon pangukapon bindu 20 sada ayat sada daskubani ayat onon. Tiki ihabunganon iya. Totudong suku-suku bata masih huhabuangan. Halani pada saat ay lang marosu sedia bani Kristen. Bahkan bakdo misionaris atau penyebar Injil mati terbunuh. Halani sing marosu sedia batta anggo ipaturut berkembang
biar do sedia bahwa karistenon holi nagabe sibahatan. Ay mase buedo misionarista karisten iparpamate sedia. Aima pada saat itu. Jadi kita tidak butuh siapa itu, di mana itu Pulau Patmos, dan kita tidak perlu siapa itu Kaisar Domitianus. Tapi pasti di saat terbuang Nabi Yohanes itulis kemabata pangukapon bindu dublusada ayat sadadas kubani ayat onom a. Jadi terima kasih di tetong gesa darion agena siam hita kanu pernah tupuizon terima kasih maita iba buang ape Nabi Yohanes masih sempat-sempatnya dia membuat tulisan tentang apa yang akan terjadi besok. Aido sabotuni intini batta ambilas sadarion. Ahado na terjadi patar. Jadi Bapak Inang, bani ambilanon yang lebih fokus bahwa ternyata setelah kehidupan kita yang sekarang masih ada kehidupan mangihut. Aima naigoran ni surga hasonangan. Omma naigoran nyai langit nabayu pakon tanoh nabayu. Kuriana ihaolongi Tuhan. Tentu bahak dorahita namar Facebook tere. Apa mar Facebook dah? Agema matua. Jadi onggado hubasa sada postinga songonon. Selamat menuju keabadian. Selamat menuju keabadian. Tunggu saya di Yerusalem yang baru. Wah, enak banget. Coba. Hutan dai ise. Halani markasongan dok kan. Setiap kita yang bisa baca postingan Facebook, berarti dia itu teman kita kan gitu. Jadi pakdo kawakon selamat. Marusung golu kasuman selamat menuju keabadian. Hutan dai isi nama ruzungon, hutan dai isi nama kataonon. Kok ente kok enak banget ngomong ke menuju keabadian. Itu surga loh. Jadi banyak tiket untuk ke surga. Tapi hubotoh koma nama ruzungope, ai dong mapitu hali mo poon. Bahkan seng dong ngope namate oma inang na ikawinion. Jana nama kataonope. Langko mapiga daw, beda-beda tipis do. Emang gampang itu ke sorga. Kan lang murah daw sorga dah. Itu? Tanda kutip, kasat mata. Secara kasat mata, yang mendapat hak ke sorga itu, contoh pendeta. Secara kasat mata loh ya, belum tentu juga loh ya. Mungkin dong sukun. Siapa sebenarnya yang berhak ke surga itu? Siapa yang berhak ke abadian itu? Siapa yang berhak sebenarnya ke Yerusalem yang baru? Hitaom magano. Tapi tetap dipakai tanda kutip kasat mata. Kalau saya melihat secara kasat mata saya, pendeta itu pasti dia akan masuk surga. Dan sebaliknya, secara kasat mata juga, yang tadi meninggal tidak berhak dia mendapat tempat di surga. Kenapa? Ya itu tadi 7 kali menikah belum meninggal, kecuali Porhanger yang menikah pun dia karena meninggal ya. Dia tidak berhak. Secara kasat mata saya, mungkin secara kasat mata kita juga. Yang pasti dalam hidup ini, Bapak Inang, semua yang ada di gereja ini berhak
mendapatkan Yerusalem yang baru. Tapi dengan catatan, anggohita haganuban jemaaton mungkin setiap minggu do ibasahon ijon titah nasapuduai. Itulah perintah sesuai dengan Alkitab, bahwa kita harus mentaati semua apa yang ada di dalam titah nasapuduai. Anggodom may dalako kita ay totu dong matiketa hasipe holi dalam penghakiman belum tentu ya. Ay ma naparlobe napaduahon anggo humbani sinodeta dong madong ibayad tambahan ni nasapuluh titah nasapuluhay setiap 5 tahun margatih duay sonari onma hasadaon pakon pangidangian namar buah subtemani mengarahkan kuria marsitu kolon pakon marsi patoguhon apa marsi pardieteon mandop pakon parutolon ni goluh aima tambahan ni titah na 10. Tapi dong peusenang Bapak kuria na heolong ni Tuhan masih ada lagi tambahan dari kuria ketika majelis atau calon samas yang sudah menerima tohonan atau SK ini dan dia sudah berjanji di jemaat sama Tuhan di depan jemaat, ketika itu dia tidak lakukan, berarti secara kasat mata juga dia tidak ikut ke Yerusalem yang baru. Dia tidak berhak. Tapi secara kasat mata, karena secara kasat mata ini penting. Kita boleh melihat, kita bisa melihat secara kasat mata kita bahwa pendeta itu pasti akan masuk surga. Tapi secara kasat mata belum tentu juga. Airado dasar tabi full timer bisa aja dia sebagai pendeta pun belum tentu juga dengan tulus dia melayani jemaat. Tapi secara kasat mata dia pastilah ke surga. Nokkanai secara kasat mata juga dia pasti tidak dapat tempat di Yerusalem yang baru. Aima menurut pandangan ta sebagai manusia na biasa. Bapak Inang, piga bulan na lewat ongga do on jadi bahan sermon umurta olatni 70 berarti anggodom melewat umur 70 ma dapat bonus kan na do pengijil nami dapat bonus maya jadi HP jemata izon buedo sebetulnya na rumah sampai 20 tene bahkan piga pan orang na lewat langhu di dehizon situaripan calon samas calon situaripan namani orang tuai sima tua dua diai 90 lebih berarti sudah banyak bonus yang diberi Tuhan. Tapi yang pasti namasa nalau si hadapatta maningun dohita marujunggoluh. Cuman anggo marujunggoluh namin ulang hita mate 2 hari, sahalima hita mate. Dok ai holi rapma hita surga pakot Tuhan, riap pakot Tuhan, sukun-sukun. Sebenarnya apa sih di surga itu ada apa sih? Ya, kok banyak kali peraturan dari 10, ada juga peraturan dari kantor sinode, ada juga peraturan dari GP Sengkareng untuk jemaat, ada juga peraturan, ada juga agak di hita ganupan jemaat dalam kuriaor. Dong petambahan lang pita
Kurian nasa buruai. On tambahan ni porhanger dorau secara pribadi. Anggo marsi bere-bere hita jemaat halanya anggo majelis doma pasti boto ay. Anggo marsi bere-bere jemaat marbagal ni uhur terlebih mai misalni napa didihon tene atape nalau malua misalni anggo marbagal ni uhur hita inang bapa bahat do pos-posai banyak pos yang ada di sana, tapi yang paling penting mungkin yang pertama kita lebih fokus hu sending si Malungun on hu pusat maun halani on napa bagal hon GKP secara general. Tapi napa dua hon inang maningun do hu kuria GKP sengkareng hu gareza on do. Maningun hu gareza do. Bagal niuhur yang paling fokus. Kenapa saya bilang begitu? Tidak ke seksi, tidak ke pendeta, tidak. Kenapa? Langdong Bapak Inang seksia yang golang adong gareza on. Lang rohu so pandita ay anggolang dong garejaon totu garejaon do porlusi baba galotta mase lang ibu kahita garejaope kita udah wajib bayar maningu membayar duita doinang termasuk keamanan termasuk manapun termasuk AC. Jadi aima namin pengarapan hubani jemaat. Ai tambahan mungkin langdong be hambai pusat tapi hambani bendahara marah itu nih. Tonah di bendahara doai. Ulah kok kita usai huam bilat tanah konai. Sebenarnya di Yerusalem yang baru itu ada apa sih? Di sorga itu ada apa sebenarnya? Kok banyak banget peraturan kan Rama sonayu se. Porluma ibasahita use Bapak Inang pangukapon bindu 20 sada ayat 4 anjaha apusoni masagala ilu humbani matani sirea sengdong behamateyan age pusok niuhur age partangisan age halau jaun sengdong be aidom masalpu naparlo beai. Oh ternyata ya pantas dong jemaat Cengkareng rajin-rajin. Halani memang mantap doa petongok kolijai. Jadi bahak pe aturan ai, bahak pe na ingin silewatot taai lang sia-sia hape. Halani izai tongon sodap do tongon. Sangat luar biasa. Tidak ada lagi utang, tidak perlu lagi busway. Karena ketika kita ingin ke suatu tempat, kita sudah ada di sana. Kita dom masalah pel pakot Tuhan. Kita dom magabe jemaat itu kan. Memang mantap doa petongon. Mantap doa petongon. Tapi minta tolong by multimedia. Tolong dulu tampilkan dulu. Age hubani nasyam singer nami dodiko kita lobe. Haleluya nomor 377. Tapi mamukkahia hambani ayat 2. Tolong dulu kepada multimedia. Ya. Laguon lang hambani ayat perlobe. Langsung kita paduahon baru na perlobe uce. Ya, bekam lobe Bapak. Mamukah kembali ayat 2 tene ina. Age na sampai rumah. Riap kita mandoding. Sensonangau ilukon batano partangisan Ham buku ase busonanga
Iya, age hubatta kanu jongjong kita bani ayat na parlobeon. Ase bebas kita berekspresi. Kita ingin, pasti semua ingin ke surga bersama-sama dengan Tuhan. Boleh mengungkapkan ekspresi wajahnya atau tangannya sekalipun. Biar kita memohon, biar kita dibimbing Tuhan untuk bisa bersama-sama dengan Dia nantinya ya. Surga do tujuan kin, asai masih holurin, orang hulu bemu, hamur, oh Tuhan ku tonduhin, padanan mengilampungmu, surga bayar. Ya, kundur mana siap? Jadi Bapak Inang Huria nah iya olongi Tuhan sahalinari mertarima kasih maita bani Nabi Yohanes na manurat kon ambilanon hubatta dong doha petongon ianam batta dop sae hagoluhan nasi sonarion. Hita domma isiapkon rumah, domma isiapkon tempat hubatta bani ise hita na tong mandilo mamuji pasangap kot Tuhan. Jadi hanami makatahon hubatta Bapak Inang riap dohita husurga dohaganup majelis husurga dohaganup zemat ni gekapes cengkarengon aima pangarapatta janah bani tahun nabayu nadop ipasirsir Tuhan tahubatta gabe tahun pangarapan ulang dong behita na boritan ibagas na sehat-sehat mahita bani tahun na do pinasirsir ni Tuhan sahalinari isurga mahita rap songop pangarapatta ulang hita matei 2 hari tapi riap mahita pakot Tuhan i Jerusalem na baru i langit na baru songon pangarapatta bani koluhta halaniai do ase riap kita tong hugareja riap kita mamuji pasangap kot Tuhan ase dapot kita bani surga hasonangan. Amin mertonggo mahita. Terima kasih ma Tuhan. Bani hatamu nadop itangar hanami. Ibagas malas niuhur do hanami Tuhan mamboge membasa hatamu naondos ban nami sadarion. Malas uhur nami aidong doha petongon ianan na jenges tumang riap pakon ham sajemaat pakon ham ibani hagoluhan na mangihut halaniai Tuhan mangelek kanami hubamu ajari ham hanami Tuhan manangihon ajari ham hanami mangatur panorang nami Tuhan asih lambin ibotoh kanami at tigan dohanami mamorluhon
parduniaon atiga kanami marsaor pakokam. On mapangarapan nami Tuhan, haganu panami majelis, pakon jemaatmu nadongi kuria ge kepes sengkarengon, tong kam nama ramoti, tong ham nama kasomani hanami, ase lambin Tuhan ibotoh kanami, jangan lambin iakui hanami bahwa pitah hamdo Tuhan nagabe pangajaman nami bani goluh nami ibagas kanami na mandalani goluh nami on. Martong godo mahanami Tuhan bani hasoman nami, orang tua nami, niombah nami na ibagas parnaboritan. Situa emeritus Jamansen Sumbayak, Bapak Ramlan Saragi, Bapak Perdinan Apoh Sumbayak, Bintang Neo Silalahi, Inang Anaria Munte, Nyonya Jaulin Sumbayak Borsi Pahutar, Bapak Helensius Purba, Bapak Denis Hutapea, Bapak John Freddy Damanik, Inang Holilim Boru Purba, Inang Situa Yohana Damera Boru Purba, Situa Emeritus Sabarudin Purba, Inang Nyonya Nasib Lingga Boru Saragi, Calon Samas alias Mansaragi, Inang Nyonya Situa Rudi Proyen Sinaga Boru Purba. Tuhan, yakin percaya doa nami Tuhan. Orang tua namion, nyombah namion, sihol do riap pakokanami, laho mamuji pasang kokam. Tapi halani kendala ibagas parnaburiton. Langboi sedia Tuhan riap pakokanami. Halani ay Tuhan, mangelek kanami Tuhan. Ibagas toru niur kanami Tuhan, mangelek kubamu ase hamma na campur tangan. Hamma nama na membere hamalumon hubani orang tua namion ageni ombah namion. Terlebih koma Tuhan, bani keluarga na mangurus na merawat, bere hamma sabaron. Aseboi sedia Tuhan, ibagas malas niuhur age makorjaon horjana boratin. On mapangarapan nami Tuhan. Ase tong kam riap pakos sedea sonai homa riap pakon hanami. Bapa na bujur, buai dosa nami Tuhan. Naisangaja pakon naisangaja pakon narang isangaja nami. Mangelek kanami hubamu Tuhan. Hapusok kami. Ase ulangin gabe si pangambat pasu-pasu nalau sabay honommu ope huban nami haganup kuriamu ike kapes cengkaring. Tuhan, bahat penginduan nami, bahat surah-surah nami Tuhan. Tapi yakin persaya nami Tuhan, botoh doham, aha naporduhban nami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. On matonggo nami Tuhan, jaloham maha nami haganup, marhite anakmu Tuhan Yesus Kristus, ipaondos kanami tonggo nami hubamu. Amin. Paima iondoskon hita galanganta, tangar hita malobi hatani nebata, nagabe onjolan battalah manggalang. Aimana tar surat bani 2 Korintus Heber 10 ayat 10. Mambaen nama dear, apa namar si bere-bere, ulang mahadu pahon na siamay, ay galangan na sonaido, iharusuhkon naibata. Sonari untuk kita mah galangan tak.
riap mahita jongjong. Martonggo mahita mangondoskon galangan tahu bani nai bata. Ham Tuhan nai bata bapa nami. Paridop niuhur harohani segala pasu-pasu. Terima kasih ma isombahkon uhur nami hubamu. Halani humbamu do izalohanami pasu-pasu napakon nagokon dear pakon nalaingan. Bani panorangon. Isombahkon hanabi do hubamu nagabe galangan nami. Diri nami pakon humbani hinadongan nami nadop bineremuin. Pasu-pasu hama galangan nami na isombahkon hanamion. Gabe galangan nama passing, nama bahen harazon mulam bin marhataridahan i dunia. Ukap hama uhur nami marhite tondimu. Aselam bin ididah ibotoh jadah ihamalaskan uhur nami bueni silayak-layakmu. Nadop ijalohanami pakon nasihol bereonmu ope huban nami. Ajari hamma nami lahu mangondoskon galangan nami na patut galang konon nami hubamu. Jalo hamma galangan pakon tonggo elek-elek nami on. Ibagas Yesus Kristus Tuhan nami. Amin huondoskon bani Yesus. Ham Tuhan nai bata parholongate na tarsulur. Puji-pujian apa terima kasih ma isombahkon hanami hubamu. Halani pitah idop niuhur mudo mambahen boy hanami mandi parhubani tahun na baruon. Pabayu hamma hadirion nami mandalani tahun na baru nadop ilayak kon ham huban nami. Bayan hamma tahunon gabe tahun paridop nihur. Pakon tahun hamu bahon nihur bendami. Langi botohan nami. Ahana siol masa bani tahun na baruon. Tapi tenger dohur nami bani pakkasomanionmu benami. Bani namandalani tahun na baruon. Totap maham rap pakon hanami. Manggoluh barang mate ipi hanami. Idop mauhurmu benami. Balosiham mahanami, ibagas goran anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Hamba panami na negori atas, sa napapasing magoranmu, say roh maharajaunmu, say saut maharosuh niuhurmu inaguri tongahon songon na inaguri atas. Bereham maban nami sadarion hagoluhan hari-hari, sasap hamma dosa nami songon panasap nami. Bani dosa ni hasoman namar dosa do pakkanami. Ulang hanami bubayham huparlajoan. Paluah ham mahanami humbani pangago. Apa hasangan
aho manasyam, janah pindahin asyam mana madear, ulang mana jahat, ase manggoluh nasyam, ase tongon majahoba, naibata jebaut hasoman nasyam, songon nahinatahon ni nasyam. Jalo hita ma pasu-pasu humbani Tuhan naibata. Ipasu-pasu anjaha iparorot Tuhan naibata mahita. Isondang kon Tuhan naibata ma bohini hubatta. Janah maidop mauhurni mangidah kita. Idop kon Tuhan naibata ma bohini hubatta. Janah ipasorap madameini bani tonduim tabei. Amen. Ya, oros mabat taganupan, selamat tahun baru. Hubat pengurus harian Aceh Ilobe Hitam. Paima mulak kita tene Aceh dongotik acara aimana mambere malas ni hurni kuriaon hubani tong-tong membantu memberi panorang nih hubani kegiatan nih kuriata. Jadi ijon idilohanami na tong-tong manabu paborsih ko kuriata dong opat kalak. Pori pe na mewakili holi boy ma ai i padas na mewakili. Aima mungkin iwakili masih tua Eriani tene, cokam situa nami nabujur. Jadi ideologi nami humbani tim multimedia dong do waduh kalak. Tapi porisa halak pe na mewakili lang masalah. Ilo beham ilo. Ya. Bangga sagal. Ulang hidup pakon dopak jemat tado. Halani ditini jemat tindu nalau bereno nami abenisam. Baru idi lohanami permusik nami Bapak calon situa calon sama senesen purba pak. Ya. Cok. Ya, jadi kebersihan napa bersihkan kerja di atas. Inang Hendy mau wakili lah. Atap tapi poriope mungkin bodo age situ Eriane remember kok itu nih. Ya, jadi buat tahaganupan apa inang. Onma kuriata namambayan nyaman hitai garejaon. Omma kuriata aseboy mandoding kita garejaon. Dan omma kuriata homa aseboy tonton hita i rumah aseboy dong ada kerennya. Fokus sedia omai. Jadi hubani nasyam jamat nami nabujur tumang. Ulang itorih nasyam bagal ni. Ulang itorih nasyam nilai ni. Tapi idah nasyam ma
bagal ni holong ni kuriaom bay nasyam. Takas torang doi di dah nasyam sonaha kondisi ni garejata. Jadi imana terbaik kuriaon, imma iha malas kon urun siam. Janah pangarapan nami sehat-sehat nasyam. Janah tetap makin semangat dan selalulah berkarya untuk Tuhan. Jadi asyik untuk kita teneh. Untuk kita mah. Lanjut Pak, lanjut. Jadi terus. Jadi pemamulak kita mendoding mah kita pembani haleluya nomor 216 ayat 1 dan seterusnya janah ujon mah kita marsalaman teneh sesuai protokol kesehatan.